Украина баш истихбараты ишгал этилген Кырымда операциялары үчүн көңүллөрүнө кыдыра. Өзүнүн ресми сайфасында олар фаал аракетлеринин махсус бөлүклөрүнө кошулмага чагырдылар. Нерде сакланмаса да душманга шамата копармак үчүн деп яздылар. Истихбарат хизметлеринде кайд эткенлерине көрө, бу каби бөлүклөр Русия жебелеринде эң шиддетлүү операциялар керчеклештире. Талаплар сырасында жакшы беден азырлыгы, душманны жок этмек истеги, 18-40 яш аралары ve рус ватандашлары арасында якын акрабаларынын булунмамасы. Украина махсус истихбарат бөлүклөрүнө кошулмак үчүн анкетаны толдурмак керек. Оны экрандарыңызда көрген QR-код вастасынан тапмак мүмкүн. Bundan sonra телефон баглантысыны беклемек керек. Ишгалчылар Кырымдын юкары али окуп юртлары студенттерине FPV дронларынын операторлары болмага чагыра. Бунун үчүн махсус группалар тешкил этилер. Бу акта Украина милли каршылык меркези билдире. Генчлердин ишгал этилген Акяр жыбарларындагы полигонларда угретижеклер. Курс экүнлегенинден соңра дрончу студенттерге рус ордусунун контракт теклиф этилер. Украина милли каршылык мерkezinde бу каби ишгалчылардын теклифлерине первасыз калмага чагыралар. Сөз сырасы кайд этмели bundan evvel malum olganına ko'ra Rus işgalcileri zapt etilgen Akhyar Devlet Üniversitetinde insansız hava araçlarını tizmek planları olganını bildirgen ediler. Nihayet evde 207 Ukraina Karaman askeri Rus esirliginden evine kayıttı. Bu 95 Ukraina Silahlı Kuvvetleri askeri, 56 Milli Gvardiya vekili, 26 sığırcı, 29 territorial müdafaa askeri ve 1 milli polis vekili. Azat etilgen arbiylerden en büyüğü 61 yaşını toldurdu. En küçüğü ise 21 yaşında. Bu haqda arbiy esirler sualleri boyunca koordinasyon ştabta bildirdiler. Askerlerden en az 36'sı yaralangan ya da ciddi hastalıkları var. Olar acil ekim yardımına muhtaç. Це вже 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом 3035 людей вдалося повернути. І ми зробимо все, щоб повернути кожного і кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо. Україна вміє досягати свого. Слава Україні! Azat etilgen askerler sırasında küçük çavuş Захар. O Rus işgalcilerinin eline ömür arkadaşı Tatiana'nın beraber 2022 senesi Azovstal tahliyesi vaktinde tuştu. Arbiy esirler sualleri boyunca koordinasyon ştabta bildirgenlerine göre kadını esir tuşken son 6 ay içerisinde Ukrayna'ga kaytarıp oldular. Tatiana iki kızının beraber Dnipro şehrinde yerleşti. Ama geçken sene 14 yanvar günü Rus işgalcilerinin evlerge yapkan roket saldırıları neticesinde kadın küçük kızı ve kaynanasının beraber elak oldu. 19 yaşındaki büyük kızı Ruslana ise babasının kaytmasını bekliyor. Rusiya Devlet Dumасы işgalci ordu haqda fake video tarqatılması sebebinden mal-mulkni çekip almaga karar berdi. Kaçaklık sebebinden mahkeme etilgen Rus askerleri yasaklangan teşkilatlarda iştirak etkenler ve jinayi emirlerini yerine getirmegenlerde bunun cezalandırılacak. Bu kanun loyihasini da Federatsiya Şurası tasdiqlamalı. Ondan sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin imzalamalı. Законопроекта о негодяях и предателях. А тех, кто сегодня в спину плюет нашим солдатам, деньги перечисляет вооруженным силам страны, которая с нами воюет. Rus işgalcilerinin razı olmaganlarının malını çekip alma kararını birinci Kırım'nın işgalci reisi Sergey Aksyonov destekledi. Yanvar ayının başlarından beri Yaramadan'ın işgalci mahkemelerine sözde Rus ordusuna akaretlev davası boyunca 625 memuri şikayet geldi. Bu rakamını Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilciligi seslendirdi. Şimdilik Ukrayna ordusuna destek bergen ya da Rus cinayetlerini takbih etkenlerge para ya da memuri hapis cezalarını beriler. Aman 2 yıl içerisinde Kırım'nın işgalci hakimiyeti umumen 17,5 milyon rublege insanlarını cezalandırdı.